Dobar dan, dragi gledatelji, danas ću vam pokazati jednu dobru stvar. Nije baš nešto korisno, ali ajde. Znači, napišete svoj tekst. Evo, ja ću ga baš ovako ostaviti. Nije me briga sad. Kliknete na layer, desni klik, create work path. To znači layer maknete da nije vidljiv. Vidite, zoomirate unutra, malo dupli klik, evo ga, ja ću ga ostaviti. Znači, inače vam je ovako, ovako vam izgleda, stisnete desni klik i označite Path Selection Tool. Znači, kad ga označite CTRL-T, vidite i sad ga malo deformirate, ali da ga označujete, stišćete tipku Ctrl, odnosno držite, vidite, i dobijete takve neke stvari. E sad, kliknite negdje sa strane da nije bitno. Uglavnom, to je to sad. Sad napravimo novi layer koji je vidljiv i background. Samo pardon, i možete mu ovdje, vidite, ovo kliknete i odaberete boju. Znači, hoćemo boju i ne bude zeleno. Eto. Vidite, i tako sad vam slova zelena i tako za svako slovo onda. I to bi bilo sve za danas. Znači, znam da ovaj tutorial nije bio ni velik, ali nije bio baš ni koristan. Ali eto, čisto da naučite. Doviđenja.